Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel aho uherereye hose wumve yuko rwose tugwaye karibu mw'iki kiganiro twaguteguriye cy'uyu munsi aho tudogaruka kuri uyu mukobwa ndetse na murumuna wiwe aba bombi basanzwe baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Vestina ndetse na Dorcas ngira ngo wamaze kubyumva. Uyu Vestina rero kuri uyu mwanya akaba yamaze gusezerana n'umusore wo muri Burkina Faso. Ni ibirori byabaye ku isaha y'isa kumi z'umugoroba, gusa icyari gitangaje mw'ibi birori by'uyu mukobwa Vestina nta muntu n'umwe wari wemerewe kuba yafata ifoto cyangwa se video, gusa n'ubundi kubera yuko inkuru z'ibyamamare uko yahishwa kose ntabwo iyobekana, byange bikunde n'ubundi birangira igiye hanze. Wakibaza byari byifashe gute umusore ugiye gukora ubukwe n'uyu mukobwa wacu Vestina, amazina nyakuri yiwe yitwa nde, umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko wabereye hehe? Reka bari byo turebera muri iki kiganiro kigufi rero naguteguriye, gusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel rwose wumve ngo nguhaye ikaze muri iki kiganiro, kuko nawe nimba uri umufana w'uyu Vestina cyangwa se Dorcas umwe mwaba ngaba, ntabwo wabura icyiza wifuriza uyu mukobwa Vestina ugiye kurushinga n'umusore wo muri Burkina Faso. Nimba uri umukunzi w'uyu mukobwa gira icyo umwifuriza ku rugo agiye gushinga. Rero uyu mukobwa amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi, ubusanzwe yitwa Ishimwe Vestina, usanzwe aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas. Yasezeranye mu mategeko rero n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu muhanzi uri mu bakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso nk'uko nabikubwiye. Umukobwa wacu rero w'ikizungerezi ufite ubwiza bwakuraga benshi mu bakobwa baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, umukobwa w'amagara makeya ufite agataye gaforomye neza rwose, yamaze gusezerana ku inshuro akaba agiye kurongorwa nawe rwose n'umusore wo muri Burkina Faso. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru Igihe cy'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda ifite nuko umuhango wo gushyingirwa cyangwa se no gusezerana byabereye mu murenge wa Gasabo nk'uko nabikubwiye, mu karere ka Gasabo niho byabereye. Ni umuhango rwose wari urimo ibikorwa byinshi bitandukanye imbere y'umwanditsi. Ni umuhango rwose nk'ibi birori nta muntu n'umwe wari wemerewe kuba yafata ifoto cyangwa se video, bitewe n'uko batashakaga yuko ibi ngibi bijya hanze. Ni umuhango watangiye saa kumi z'umugoroba kuri uyu wa cumi rwose na gatanu, nibwo isaha y'isaa kumi uyu muhango wo gusezerana k'uyu mukobwa wari utangiye muri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa mbere Mutarama. Nta muntu n'umwe wari wemerewe kuba yafata ifoto cyangwa se amashusho nk'uko nabikubwiye muri uyu muhango, bitewe n'uko rwose umufatanyabikorwa w'uyu mukobwa cyangwa se ukontorora buri kimwe cyiwe, manager wiwe yari yabyanze, bityo birangira ureberera inyungu z'uyu mukobwa atemeye yuko hari ifoto n'imwe cyangwa se video yajya hanze uyu mukobwa arimo amanika incakwaha, arimo asezerana. Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas ni abavandimwe babiri bavukana mu karere ka Musanze, niho aba bombi bakomanga biyemeje kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kuva mu bwana bwabo ndetse na n'uyu munsi akaba ariko kazi bagikora, kandi bavuga yuko uko byagenda kose icyaba ari cyo cyose umunsi ku wundi abafana babo batazigera babura ibihangano byabo habe na gatoya. Nubwo bagira inyota y'indirimbo z'aba bakobwa bavuga yuko batazigira igihe kirenze amezi 4, bavuga yuko Imana izajya ibashoboza mu mezi 4 gusa bajyajya basohora indirimbo. Ese koko nawe ukurikiye iki kiganiro uri umufana w'uyu mukobwa Vestina cyangwa se Dorcas? Nimba uri umufana w'umwe mwaba, tubwire nawe uwo waba ukunda cyane kurusha undi. Aba bakobwa rero uko bwije n'uko bukeye, amanywa ndetse n'ijoro, ni abakobwa bakunze kugenda bagarukwaho hirya no hino mu itangazamakuru bitewe n'impano aba bakobwa bafite Imana yabihereye. Buri umwe wese rero
ahora asaba Imana yuko aba bakobwa bazakomeza bakora umuziki kandi koko nabo ubwabo ku giti cyabo niko babivuga, bavuga yuko nta kintu na kimwe kizababuza kuba basohora indirimbo, bavuga yuko uyu ari wo mwuga wabo, icya mbere bashima ni uko Imana yabibahereyemo umugisha kandi bavuga yuko umugisha bahawe n'Imana rwose batagomba kuzawitesha, bavuga ko Imana yabahaye impano kandi nabo bazakoresha uko bashoboye kose impano Imana yabahaye bagakomeza kuyisigasira. Ni bakobwa babiri nk'uko nabikubwiye bavuka i Musanze, ni abakobwa rwose bafite izina rihambaye mu gihugu cy'u Rwanda, ni bamwe mu bakobwa rwose baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ku buryo aba bakobwa ko ari babiri nibo rwose baza no ku mwanya wa kabiri mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bakunzwe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Wakibaza ese ko aba baza ku mwanya wa kabiri, uza ku mwanya wa mbere ninde? Uza ku mwanya wa mbere ni umuhanzi muzi nka Israel Mbonyi wigaruriye imitima y'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi rwose ukunzwe hano mu Rwanda wigaruriye imitima ya benshi. Israel Mbonyi niwe uhiga aba bakobwa, niwe uza ku mwanya wa mbere, gusa nta wundi muntu ucamo, aba nibo bahita bakurikiraho uko ari babiri, Vestina ndetse na Dorokasi. Ni abakobwa rero bavuga yuko buri kimwe cyose bakora impano bafite bayikesha Imana ndetse no gusenga umunsi ku wundi mu bihangano bakora bya buri munsi, amanywa ndetse nijoro, ntabwo babikora gutyo gusa ngo bihite birangira, ahubwo babikora baniyambaza Imana kugira ngo ijye ibashyigikira umunsi ku wundi, ndetse n'Imana rwose uko baba bayibisaba ni nako ibashyigikira. Uyu mwanya rwose icyo nakumenyesha nimba uri umufana w'umwe mwaba ngaba ni uko wategura ikote hakiri kare nawe ukazitabira ubukwe bw'aba bakobwa uko ari babiri. Uracyari kuri Rwanda ni Future, reka nkubwire rero ukande subscribe kuri YouTube channel kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byinshi tubagezaho bya buri munsi bigiye bitandukanye. Koko nimba nawe hari umwe ufana mw'aba bakobwa uko ari babiri, ndabizi rwose nimba uri umukristo ntabwo waba udafite n'umwe ukunda, kubera yuko wayikunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ntabwo waba udakunda umwe mw'aba bakobwa uko ari babiri. Ubwo ngubwo nawe rero ni wowe uzi uwo ukunda, uwo amarangamutima yawe akwerekezaho, ubwo ngubwo ni wo muzi, ni wowe uzi n'ikiri ku mutima wawe. Rero nimba koko nawe ufana aba bakobwa wakanda like kuri YouTube video ugasiga na comment y'uburyo ubona uyu mwana w'umukobwa wamaze gusezerana imbere y'amategeko vuba aha ngaha ari buze no gukora ubukwe.